Oh, pu chairman le kan hun ser min man sak tu Reverend Dr. R.L. Birlia te cái yêu bi pui te kan MLA zom tak lung lei not bial tu le lung lei south bial tu te party ka thop pui zong zong te in vai in chi bai kabu cheu ani kan chiat cheu angin ngai tua po kan ngai tua chin ngai lo le kan be sei lo devin ZPM Southern Headquarter chung kwa chiat na rap thak tak mai alo thenga kan President Berin mual William sana kan tuara kan tapa tiang chon hun kan manga chuti bek lain indom kun lungaya indom kun reng thei ero kan dilo ang tinge kan kalzel dan tu tengai to in EOB extended meeting te kan kowa EOB extended meeting chuan kan jami hun rei ani talo boka tuna senior vice president hian Charles letlang mai sela ti in thu alo data kan dan bu te kan han kewa kan dan bu a chuan level rang raka EOB post alo ruwa chuan a no khat thei tu chu aom da executive in chu le tha ti ang an ho khatang ti ania tiang chon kan dan anga kalin EOB te extended meeting ina kan lo rel to ang khan ke ni la kan lo pas ngot thei ani love ti in executive committee koin kha EOB extended meeting ina kan thulo da to te kha kanan pharta min pompui turin executive kha ka han ngem ta kha ania amaro chungai dan sang te ngun tak le phim khur taka ngai dan sang te kan soi khom nuwa executive committee chuan hetiang anga kan president ber hi zinbo nilovin damlo po nilovin ama beisei tu rom to lo let to ngai lo tur ania in charge ngot hi chu adik thelove chu wangin president charge hi president in charge nilon president angin tuna kan senior vice president here president ahlan kai mai ni rose tina lo relta chuan chungo phurna chunga alo tlata ani keima kan inan thina in sit anna hle mai ke hi mi thiam po kan nilowa mi fit ber po kan nilowa mi ze hoi tak po kan nilo party mi puite hian kanung changchu in hetiang berin karinga thu sai te har sat em mai mi kani ti te po in hetiang amaro chu hetiang anga mo phurna ka kowa alo tlak ta ka chuan party mi puite support na kamomo ber chu anita chu wangin ke hi a zong in min lo pom lem lo le min yai tu te po tam tak ino mang ti ka ring amaro chu hetia ka kan kowa alo tlak ta ka chuan party mi puite thataka mi support a min tho pui turin kan som tak meu chewani tin kan hun kal to te kan thir ki ra kan hroi tu ma sa te khan allo phim khur hle maya party chu kwa har sat na thlen tu chu party chu kwa tho ho na hroi tu tho ho na thalo tho ho na chi tho ho na phei khai rual lo party hroi tu te a in free po na om thin hi party chu kwa chiap na bul thlen tu ani thina ni chu sang ni som pasaria he party hi movement angin alo pianga khalaya hruai tu ma sa te khanin Reverend Dr. K Thanzawa kai hruai na in khalaya hruai tu General Secretary Chin Khan Convention Center a son hun kan manga pathian ne na in hlan tharna hun kan manga chuta chon free fuel sei pui mai hi atakin aron na chuaka
Reverend Doctor ke thanza wa khat chua khata hruai tu ni chin zong kha min ko chuak veka hrui khat kan von lo hlau em min kha hrui kha kan chel veka hrui khat kha kan vuan ta far mai ni chu ta chuan pathian he na ursu takin hruai tu te ka pathian he na hlan na ani ni ki chuan pathian mal som na le kai hruai na chu kan dong chho ta le a takin hruai tu engam zat kan lo thon ta atira movement party pon lo movement lo piang kha registration te dilin register party kan lo ni chhota chu ta chon hroi tu te po kan lo in thak thin in siam rem chang a oma kan in than na kan an in po ve deu rap chang te po a om thin li he party lo piang atang khanin appointment siam a piang hian kala tel ve du sia chu ta chuan puemes tia ama saberatan kan president a oma a hovin appointment kan siama ani hi chu min support lo e mai he chu min support lo ti in tu ma kan thau thangai lo ni anua puminga hun alo her chuak ve le ta engamo du zong ta chu hruai tu a khan in an lo na le I ai nang pet thelo mi hring kan nia chu ta po chuan puminga hun alo her chuak ka kha nga po khan appointment ta kan an siam le a ali hi chuan min support lo chu wangin hei chu kan thlau thang ti ang khan engma bo ruak lovin kan le kai le kan in la le vek ani chu tiagin pirin puilu hun lo her chuak ka kha kan kal phung ania in thlau thak om ngai lo ni chu kan hun masalama kan pastor tana khun khan taka pathian ne na min lo hlan na kha tun theka he pathian mal som dak kan don chu ani ta aro bui hle ali ti chuan kan hun lo lakal zel tura po tuna kan nung chang moi tak le in thlau thak na om lo wa kan kal phei khai rual taka kal zel tur hian kan nuwa po tu ngo thang thar fel fai zok hruai tu lo la chu kang he kan kal dan phung thatak hi vong zel turin kan in cha hal bok ani ten pol a hian eng pol a mai po ko ran ni mo NGO ani mo political party ani mo pol a lo pian hian kan thei na te kan fin na te kan talent rim hi ain ang lo thei hle ome abik taken political party a chuan enge thu soi thiam te a lubik thin hle a amaro chu tu ma hi te bik lian bik kan om lo a khang ang mi chi rang kal khom kha kan thei na a then sum le pai a har sat na an nei lo a then in zin chua har sat na an nei lo a then in office kala har sat na an nei lo ege motan chon helai sum tho thei le kha party office aron kal thei kher lo a zin chuak thei kher lo he ta chu soi thia viau kha sum le pai har sat na ani ve tho khang anga kan thei na in contribute kan tho khom kan pol chak tak le pol zom tak alo piang thin ani ti kan riat apoi mo hle mai ti chuan kalphung thar sarkar alo piang ta hen kan riat thewangin sang ka jugo sum sari pania union territory UT ya lan kai kan nia chuan sang ka jugo sum riat paruka state puitlinga lan kai kan lo dile ta ni arei wang angrang ta khop mai UT kan ni na hun phei chu kum som nga le palivel aliam to tina ni chu state puitling kan ni huwa po kum som li a local ta der mai Mizoram politics kalphung hi kan chut chian chuan ami pui nge diklowa politician tenge
ti tur khopial akal dik lo thui ema kan hun kal to kan MLA te kan minister te po ale lingin an khoi thak hle thina di chuan chu politics richia chuan zoram dung le wang min luana kan ngai tu na po a hisel thei to lo in than na lo ni ya kan du zong sor khar kan thir dan po ai nang lo kan te khong po ai ang thei lo ni MLA tha le thalo kan soi na po ramtan na thokem adikem a felem ramnuk a khoyem ti lam panghi kan te khong ani thei to lo ni ami mal taka kan chor thei lo chuan eng angan tha thok tha po MLA tha ani thei ta lo MLA tha an chuak thei ta lo thi ni ni chuan kalpung thara lo piang ta kha ngai dan kha so son ni na lo chan ta voi le khata chuan ala tha ru group thei lo wa tin kai ni party mi le sa te ngai po kalpung thar kan tiang ji te po kan zo lo lek angin kanom thina ni chu ti ro le ro chuan party mi le sa te kan ham that na tam tak tur tun ma a lo kalpui engkim ruling party tan chawa local thin kha tuna chuan mi pui sarkar lo piang ta chu wangin party mi pui te pon ril ro zau bok ril ro zau zok in ngai tuana risel nei theita ila kan party te khung te khong te po rom le na ga kai ma mi malin ka chorem ti ai chuan rom le nam ta eng thang en tho mi than yem mi no em an ni em ti kha kan te khong lo ni to zok se ti kha party mi pui kal khong them ha kan soi du bok ani ki chuan kalphung thara chuan engkim alo fel fai ta ni danga sarkar na thok mi thiam si enge na zong te na an mu ve thei ngai reng lo an ban pha ka po an da ve ngai reng lo kha zirlai tam takin ta te anon mu ve thei ta tin kun na tok tu te kuta poisa alo lu ta kut na tok tu video viral hang kan mu kring kut na tok tu ten khat chuan so thing bek pu chungin an tho ma lam an thai ta ni khang kha ro rel na dik le fela chuan mi pui kan lim thina ni ole a to bera chuan heng ang hetiang aga party a president din hun kan thial kan lo chel ta ve ta ka chuan ke hi mi fing berle mi fel ber mi fit berle zai hoi ber kan ilo ti kain sia amaro chu party mi puite support na kadil tak mewa ibi in support a that tak tho ho pui turin kan som chewa chumi kan ti hlotin thei chuan in ma hian kading zelang ti ka thu sai thei to de ro se kalome ole kan president pulal du ma tu thad de mai se kharil khop maya tro